Khur nakaslem jong unongsan Hima. Ka jing ang nuot ka Meghalaya ban yok khurbiang ya ki Takma na ka limpung yakun jong ka NTPC Khelo India North East Zone Open Archery Tournament arja apun rio kamshim lala aban kan urlong hadien ba kan Nakibansharai khonghat kala du salit ban yok khur ya ka Takma nong haga kerdan yakun jong ka compound division jong ki kenthei bala long menta ka arpunyo tarik urumpang arja apun rio Hasai Training Center Shillong. Ya kani kalimpung lapan long da ka Archery Association of Meghalaya hapo kajing pet da ka Archery Association of India bad kajing ishim benta ha kani kalimpung kalong da ki jilla ka than chate la mengi kari ha kani kalimpung yele kai ka ba arsengi kala poino asha ka bakut menta ka si ka arpunyo trik rumpang arja apun rio ka Meghalaya kala Khur ya ka wei ka Takma kser ka balawan lingba u Devraj Mohapatra bad ka Takma nong bala Khur da u Vivek Sunar bat ka jingla ban pendap ha ka kerdan ka basau da u Hypor mi wanyang ha ka por bayakun ya ka recurve division Henry mentapat ka sngi ka jingi khun kalalong ha ka kerdan ka compound bat na kalyang kishin rang baro lai tali ki kerdan ka let sha ka kanho ni le kai ka bana Manipur ha ka ba u Bikhan Singh chispa sau punyo pon ulayo Khur ya ka Takma kser bat but pat sa u Hawaii bam Tuton Kuman, Shisma Sapuway Pon, Balayo Khur ya Takma Rupa, Bade Takma Ranong, Kalalet Shau Nga Sepam, Nebab Wib Singh, Shispa Sapu Prapon, Bad Kakerdan Basau Kalet Shau Jakjit Singh ka Assam, Shispa Sapusan Pon. Habapai pat siya kalyang kikintay ka Nakibansharai kala longtang maka marway kabanla aban jam siya do kakerdan yakun ka semi-final. Ha kaba shipor kalala aban yakun ting e bat yay tam siya kamat ya ka Samriti Sarma ka Assam bat ha ka kala siyat bakado. Ha ka jingkirki balajur ka bor jingtenjo bakan siya atam kala da shispa sa pusaw shispa sa pungway pon. Katba ya ka Takma kser bat ka rupa na kani ka jinga kop ki kenthei ka lecha ka Anuradha Bora ka Assam bat ka ksha Manglem Sana ka Manipur ki kongsan balawan banedon lang de director ka Sports and Youth Affairs udiki di Shira nangta ka Chekro Volu Sworo kabadai ka Olympian ha ka jo kapor ka President ka Nagaland Archery Association bat ka AAI Vice President Kakong di Khonglam ka Sports Officer ka DSYA bat yaki kintian ay kublay layo anaw President ka AAM uba payawar nongbri.